Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 2 z'ukwa 12 2024 turi ku masaha y'umugoroba. Tuje kubagezaho amakuru yiwe by'umwihariko amakuru y'urugamba. Mu gitondo twabagejejeho ko umuriro warimo waka, FARDC irimo itabaza yirukanka ihunga ibirindiro. Amakuru rero tugiye kureba uko byiriwe, ese urugamba bwije rugeze hehe, rwahagarariye hehe, bihagaze gute, ndetse turebe n'andi makuru atandukanye afitanye isano n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, mwiriwe mute? Twiriwe neza Mushakamba, namwe mwiriwe? Yego, natwe ni amahoro. Yego. Tugiye kugaruka ku zihe ngingo? Ingingo tugarukaho ni ingingo zigera muri enye. Turareba ingingo igira iti M23 yambuye FARDC ibice bishya bifashishaga batera M23 muri Rubero. Yego. Ingingo ya kabiri, Perezida Kagame na Tshisekedi bagiye guhurira muri Angola vuba aha ngaha. Ingingo ya gatatu, ingirwa Generale Guido Shimirayi mu mirwano yo muri Rubero. Mushakamba, umugabo yansekeje cyane. Ifoto ye ntabwo izamba mu mutwe. Yego. Noneho ingingo ya kane iragira iti Sud Kivu y'Amajyepfo. Yego. Aborozi baherutse gushimutwa na FARDC bakarekurwa, ubu barwaye ibikomere by'iyicarubozo bakorewe. Ngize ingingo tuganiraho Mushakamba, ariko mbere y'uko tuzigeraho Mushakamba, yego, buriya Kongo igira udushya. Nahoze ndeba ibyo barimo bavuga kuri Cardinale, kuri Cardinale Mbongo. Sinzi niba wabibonye, baragira bati, ariko ni ibintu bisekeje. Yego. Baragira bati le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a exprimé sa gratitude aux autorités rwandaises pour leur accueil chaleureux lors de la récente visite. Cardinal Fridolin Ambongo, archiepiscope wa Kinshasa, yego, ngo yashimiye ubuyobozi bw'u Rwanda ku buryo bakiriwe neza, bishimiwe uburyo bakiriwe, yabishimiye cyane. Noneho le cardinal a salué l'accueil et la mise à disposition des lieux qui accueilleront nos assises en juillet 2025, faisant référence à un événement religieux qui se tiendra au Rwanda. Ya Cardinal Fridolin Ambongo yashimiye uburyo bakiriwe, ashimirwa n'uburyo hari imyiteguro. Hano baragaragaza ko hari indi gahunda izabahuza i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha. Noneho ngo aranabyishimira ukuntu mu gihe arimo avuga ku buryo yishimiye uburyo batangiye bagaragarijwe uburyo bazakirwa muri uriya mwaka wa 2025 mu kwezi kwa karindwi. Yego. Noneho bakavuga bati il a également remercié les autorités ecclésiales et gouvernementales pour leur collaboration. Yashimiye ubufatanye bugaragara hagati y'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ndetse n'inzego za leta. Depuis qu'il était arrivé jusqu'à son retour, kuva agezeyo, ngo baravuga i Rwanda, kuva agezeyo kugeza agarutse, il n'a jamais fait mention de l'agression rwandaise. Il n'a jamais fait mention de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo fait face. ngo kuva agezeho kurinda agarutse, ngo ntabwo yigeze avuga ko u Rwanda rwateye Kongo.
noneho bagakomeza bati yego il s'était passé comme un politicien ici iyo ari no muri Congo yigira umunyapolitike et surtout un donneur de leçons cyane cyane umuntu ufite ibyo yigisha abandi mais au Rwanda bouche bée ariko yaba ari i Rwanda agaceceka Mushakamba bo ngo bashakaga ko ajya mu muhanda akigaragambya cyangwa akigira ruvumbu agakora nka ruvumbu yego aka kantu kansekeje Mushakamba abakongomani baransetsa cyane bwana Senamba nibyo birasekeje ariko binagaragaza ikibazo ariko nanone baba bafite ibyo bashaka kugira ngo abantu bareke kurangarira igihe Karidinali Ambongo yashimiriye u Rwanda hashize iminsi ingahe abikoze ashimye u Rwanda ashimye na Kiliziya Gatolika avuga ukuntu ibintu byose bimeze neza biba biteguye arabishima ariko babivuze uyu umunsi ingabo zabo ziri gukubitirwa muri Rubero zirimo zitabaza kugira ngo kugira hakwirakwizwa amajwi y'abasirikare batabaza haza gukwirakwizwa ibyo bavuga kuri Karidinali Ambongo. Ikindi bwana Sentama nyine ibyabo nabyita ngo ni ubushotoranyi, ni ukuvuga ibyo bavuga bagavuga n'ibitari ngombwa. Karidinali ntabwo yari aje mu bibazo no muri Congo ntiyigira umunuza, ntiyigira umupolitisiye, ahubwo avugira abaturage, avuga ibijyanye n'imibereho y'abaturage. Ntabwo abaturage bishwe, biciwe ababo, bashimuswe, bagize gute uzabayobora mu gitambo cya misa, uzabayobora igitambo cya misa ngo ureke kuvuga ku bibazo bihari, cyane ko uba uri umuntu uvuga ari kumvikana kandi Kiliziya igira uruhare mu mibereho myiza y'abaturage. Ngira ngo bagira gahunda yitwa y'ubutabera n'amahoro, nta gihugu itabamo. Ese ayo mahoro n'ubutabera bizaboneka gute abaturage babo bicwa buri munsi, bakubitwa buri munsi? Ni byiza rero ko bivugaho. Impamvu ngira ngo ikintu kibabaje ni uguhuza kwa leta y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika bitaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi impamvu mu Rwanda bihari ni uko nta kibangamiye abaturage leta ikora. Impamvu muri Kongo bihari nabo batahuza ni ukubera ko leta ikora ibibangamiye abaturage, kandi abo baturage nibo bakristo ba Kiliziya Gatolika bwana Sentama. Yego Mushakamba. Mu bindi bintu rero byo hirya no hino muri Kivu y'Amajyepfo ubwo washyizeho iriya ngingo, ariko n'aka kantu tukakavuga mbere. Hari imitwe yasubiranyemo iriya imitwe y'abawazarendo. Hari umutwe uyoborwa n'ingirwa generale yitwa Kibukira Mutetezi Tresor. Noneho uyu mutwe wahora guhanganye n'uwa Yakutumba, bakaba barwanye rero, barimo bararira abangaba bo kwa Kibukira. Hari koroneri wabo wapfuye, koroneri toproklame wa Maimai Muzarendo witwa Wamba Kifaranga Hondwa. Uyu rero yapfuye muri iyo mirwano basubiranamo, bakaba bashoje urugendo rwe. Akandi kantu rero kadasanzwe, yego, mu Burundi haravugwa Directeur General w'uburezi, Directeur General de l'enseignement technique. Uyu nguyu yagiye mu rugendo rw'akazi mu gihugu cy'Ububiligi, arangije yigumirayo Mushakamba, yariyaruye. Ubu bakaba bamusimbuje undi, yahisemo kwitorokera, yarigendeye, yabonye bitagenda, reba inzara, banza inzara iri mu Burundi yaratumye yigendera, yabonye adashoboye kuba muri Edeni. Niko bimeze. Akandi wabonye ko mu gitondo hari video yakwirakwiye, yego, y'umugore ngo wishyuye miliyoni 1,000 cy'amadolari ngo bice mugenzi we. Yego. Hari yigoma. Yego, nabonye bamufashe. Nyuma y'ibibazo bafite n'utwo bafite bari kudushyira mu nzangano cyane. Ngayo nguko.
reka twinjire mu biganiro byacu, mu makuru yacu. yo 23 yiriwe mu mirwano, irwana na FARDC mu yambura ibice bishya, ni hariya muri teritwari ya Ruberu muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi kandi bya agasomborotso nuko FARDC yabanje kubatera mu Shakama. Yego. Iyi mirwano yiriwe iti Bwana Sentama, kuva mu gitondo cy'urukerera nk'uko twari twabitangarije abadukurikira n'ubundi kuri izi televiziyo zacu, yaba Umuco Wacu TV na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki, ikiriho nuko hiriwe imirwano, birumvikana ibi mirwano kandi itoroshye, bararwana ariko byagiye kugera mu masaa 6. Bwana Sentama, intare za Sarambwe zamaze gukubita bikomeye cyane. Twavuga ngo tombe zabonetse nubwo ari za tombe zo muri Rubero, muri zone zitari officiel cyangwa zitari nini cyane zizwi cyane, ariko ahabereye imirwano aho FARDC yateye M23 iturutse hose, M23 yabashije kubakubita, irahabambura, irabacecekesha, ubundi irabimura bajya kure. Bwana Sentama, ni imirwano tuvuga gutyo, ariko imboni yanjye cyangwa imboni yacu yagaragaje ko ari imirwano yari irimo abasirikare benshi ku ruhande rwa leta. Ni imirwano bariteguye, ni imirwano bakoresheje sharing zitandukanye, aho amakuru avuga ko harimo abasirikare bagera mu bihumbi, barenga ibihumbi 3. Ni abasirikare barimo SADC, ni abasirikare barimo abacancuro b'abazungu bo muri Romania, nabo ngo ni kipe cyangwa se parti ya Wagner. Bwana Sentama, ni ibice bitandukanye byabereyemo imirwano, kuko na ahantu henshi hatandukanye. Uraza usange ni Katwe, Kaseke, Kikuvo, Kamandi, Ngekene, Kasinga, Kamatobe, aho hose ni ibice byumvikanyemo amasasu cyangwa se byabereyemo imirwano. Amakuru nk'uko bivuga aremeza ko bari abasirikare 2,000 ba FARDC na Wazalendo bavangavanze, akabamo 600 ba FDLR, 400 ba FDNB, ubwo ni abarundi ba Neva, n'120 b'abacancuro b'Uburusiya, ndetse na 60 ba Malawi, ubwo ba SADC bari bashyizwe hamwe. Aba ba Malawi bari bashinze ibifaru bigera muri 4, imbunda nini ibifaru 4, barimo barasaba bombarda mu bice mu 23 irimo. Urumva Bwana Sentama, nk'uko wumva byinshi bwabo, ni nako bari bigabye mu bice bigiye bitandukanye. Uyu mugoroba ugeze bivugwa ko hari ibice M23 yamaze gufata bigiye bitandukanye, ndetse nubwo tutarakira imibare, ariko hari imibare ya bamwe na bamwe bapfuye tumaze kwakira, tumaze kubona. Bwana Sentama, amakuru aremeza ko ibice byafashwe ari Hutwe, Katwe, Kasinga, ariko iyi Kasinga byambigeze, aya n'amakuru yanahawe mu masaha 8 saa 9, byagiye kugera Bwana Sentama muri uyu mugoroba na agace ugeraho uturutse za Kasinga kari hafi yaho, ariko ukomeje ugana Butembo, agace kitwa Alibongo. Akona ko intare za Sarambwe, amakuru aremeza ko muri uyu mugoroba zikarayemo. Bwana Sentama, ntituzi niba zirakagumamo cyangwa se ziri buze kukagumana, ahubwo zigakubita umwanzi. Gusa itangazo ry'intare za Sarambwe yavuze ko aho umwanzi aturutse bagomba kumucecekesha, bagafungura intambara. Bwana Sentama rero, amakuru aremeza ko Kasinga yaguyemo, abasheringaga kuri M23 bahakubitikiwe, abamarawi 6 n'abafashaga ba FARDC 8, abo bose bahise bahasiga agatwe, bahasize ubuzima. Bwana Sentama, dukomeje rero, amakuru aremeza ko hari bamwe mu bacancuro ba Romania 3 nabo basize ubuzima muri ibyo bice. Bwana Sentama, habayeho kuraswa, barakomereka, bagenda bakomeretse, ariko amakuru akemeza ko bashobora kuba baje gupfa kubera ibyo bikomere bikomeye cyane by'amasasu y'intare za Sarambwe. Abo ba Romania n'abandi nako abo basade ba Marawite nakubwiye, ndetse n'aba ba FARDC bari kumwe, bari kuri sharing, batwitswe na M23 ishitwika izo mbunda zayirasagaho. Urumva ko Bwana Sentama, urugamba rwari umuriro ugurumana.
nibyo Mushakamba, ngira ngo bariya abazungu uvuze bafatiwemo cyangwa banaguyemo, ngira ngo ni bamwe, hari ahantu nshobora kuba narabutswe ibyangombwa by'umwe muri bo. Yego. Mushakamba bikaba bigaragara ko bashobora kuba bafashwe haba harimo abazungu cyangwa se mu bahaguye, bamwe muri abo, hamwe muri aho ngaho bashobora kuba hari abazungu baguyemo cyangwa se abafashwe. Ngira ngo bariya amafaranga baje gukorera abazayacyura bazaba mbarwa. Ariya amafaranga nk'ari uzi uko bayita? Bayita biryo wiziritse. Biryo wiziritse rwose. Nibyo, reka dukomeze twakwimukira ku yindi ngingo. Nta kibazo rwose. Ariko wanyemereye iyi ngingo ya gatatu tukayizana imbere, iya kabiri akaba ari ijya ku mwanya wa gatatu. Bigahura kuko byose ni urugamba. Ingirwa general rero Guido Shimirayi ishobora kuba ari kuri uriya murongo w'urugamba hariya nayo. Aho ngo yari yagiye gutanga umusada. Aho imariye gukira ishobora kuba yari yagiye gufasha bagenzi bayo ruguru hariya. Aho bayicanyeho umuriro Mushakamba. Bayicanaho umuriro noneho iza guhunga. Buriya hari ifoto ye ntazibagirwa, ahantu yari aryamye mu mashara. Munsi nabonye idigi yari yuzuye ibyondo. Yego. Ikigaragara ni ya masasu bagukubita ukagendesha inda. Yagiye ahantu aryama mu mashara, yihishamo. Namubonye ariko yari asekeje cyane Mushakamba. Birumvikana. Ikigaragara amakuru twakiriye, avuga ko bamuhushije gake, yari agiye gufatirwa hariya cyangwa akagwa hariya. Ngira ngo wabikurikiye. Nibyo, ngo yari yagiye gutanga, ajya ngo ni ramforo. Bayita ramforo mu Gifaransa, mu Giswahili ni musada. Ubwo byaba nko kunganira aho gutera ingabo mu bitugu. Birumvikana. Rero ikiriho ngira ngo hariya nyine ni kwa kubura ukugira cyangwa ibyandanze. Yego. Gukubitirwa pinga nurangiza ugiye gutanga umusada muri Rubero. Akubitiwe iwabo mu rugo, ajya gutabara, yasize urw'iwabo rushya. Yego. Ajya kuzinyurwa ahandi cyane. Ikigaragara nyine ariko nanone bifite icyo bigaragaza kandi birashimangira ko pinga nta rugamba rugihari, umwanzi yahunze. Mushakamba pinga nta rugamba rugihari. Kuko uwampaye amakuru yavuze ati Guido conduit les opérations militaires aussi à ce moment. Ashyiraho ifoto ye avuga ko yagiye kuyobora ibikorwa bya gisirikare hariya mu mirwano ku murongo w'urugamba muri Rubero. Noneho hasi arongera ati il est parti en renfort à Rubero. Yagiye gutanga musada Rubero, yagiye gutabara, yagiye kwifatanya na bagenzi be. Yego. Arangije yongeraho mu Giswahili ati alikimbia saba litaka mukamata. Ati igihe bashakaga kumufata yirutse. Noneho ngo saa hii iko napumulia chini ya migomba. Aka kanya ngo arimo arahumekera munsi y'insina. Bamushyizeho rwose yicaye munsi y'insina, arimo aruhuka yicaye ku mashara, ubona yananiwe pe. Mu buryo bwiza mu Kinyarwanda cyiza babyita guhumekera mu kwaha. Nk'umuserebanya. Ibintu biba byanze rwose. Urabona rero ko uyu munsi byari byanze, byamunaniye. Reka dukomeze tujye kuri ya ngingo ya gatatu. Yego. Ingingo ya gatatu iragira iti perezida
Kagame na Tshisekedi bagiye guhurira muri Angola vuba aha ngaha. Yego. Iyo nkuru imeze ite? Bwana Sentama, nibyo amakuru ni ukuri. Amakuru aremeza ko bidatinze vuba cyane rwose, ku itariki ya 15 z'uku kwezi, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na nyakubahwa perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wararahiye akavuga ko azahura na perezida Kagame mu ijuru. Uyu mugabo rero agiye guhura na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame muri Angola. Ari umuntu wasanga ijuru rya Tshisekedi riba muri Angola mushaka. Ndimo nshaka ubutumwa bw'umuntu wahoze abivuga neza. Yego. Yabishyize mu nyandiko ikwiye, numvishe rwose irimo ikibonezamvugo kijyanye na Bibiliya cyangwa se gihuye nabyo neza, kuko amakuru yo yamaze kuba ukuri, niko bagomba kujyayo kereka Tshisekedi aramutse ashatse uko abyanga, ariko rwose amakuru yo ni ukuri. Yagize ati tariki ya 15 z'ukwa 12 2024 Tshisekedi wararahiye kutazahura na Paul Kagame ngo kereka mu ijuru bazahurira i Siyoni i Rwanda muri Angola. Yego. Imbona nkubone. Ati muri Angola hashobora kuba habaye Yerusalemu nshyashya. Yego. Ngayo nguko rero Angola ibaye Yerusalemu nshya ya perezida Tshisekedi. Aya ni Yerusalemu ya Tshisekedi. Azaba yatashye Yerusalemu nshya. Reka ariko mushakamba tukiri i Rwanda muri Angola. Yego. Angola ifite abashyitsi. Ifite abashyitsi benshi muri iyi minsi. Bimeze bite? Na nyakubahwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba yahageze. Yego. Aho azaba yazindukiye Leta Zunze Ubumwe nako iki gihugu cya Angola, ariko wenda mbere yuko tugera ku ruzinduko rwa Angola, inkuru imaze gusohoka y'ihura rya perezida Kagame na Tshisekedi ku itariki ya 15. Yego. Bazahurira mu nama y'inyabutatu y'abakuru b'ibihugu byombi, nta gihindutse. Bazahuriramo na perezida Joe Lorenko wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza. Ni inama igiye kuba nyuma y'ibiganiro kuri telefone byahuje perezida Kagame ndetse perezida Lorenzo yavuganiriye yagahamagaye perezida Kagame bagirana ikiganiro nyuma y'uko yari amaze kuganira na perezida Tshisekedi. Iki kiganiro cyo cyakurikiye inama ya gatatu y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola. Bwana Sentama, ni inama bemeranije ko bagomba gusenya FDLR, nubwo bivugwa ko Kongo yabisinya ariko ku mutima no mu bikorwa bitazigera bishoboka. Rero iyi nama ni inama yari itegerejwe kuko n'ubundi byavugaga ko abaminisitiri nibamara gusinya kuri gahunda yo gusenya FDLR hazakurikiraho inama y'abaperezida. Gusa iyi nama ku bwanjye ndaba wa mugabo wo muri Bibiliya Tomasi. Yego. Wavuze uti ndemera ari uko mbonye nkojeje urutoki rwanjye aho bamuteye icumu mu rubavu, mbonye inkovu zo mu rubavu rwe. Yego. Nanjye rero iyi nzayemera ibaye. Reka twigire ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ibisanzwe Amerika ifite uruzinduko. Byavuzwe kenshi ko Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriho ubu ariko uri hafi gucyura igihe agasimburwa na Trump, azagira uruzinduko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, nkeka aricyo gihugu cya mbere asuye. Uyu mugabo rero azasura ubwo se sejo bundi cyangwa nejo. Yego. Ubundi uruzinduko ndumva ruteganyijwe tariki 4 na 5 niba ntibeshye. Ubwo no kuvuga ngo nejo bundi n'umusibejo azaba ari muri Angola kuri gahunda ngo yo kubaka gari ya moshi. Umuhanda wa gari ya moshi uzava muri ibihugu bya Angola ukazagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Sentama, urumva ni ibikorwa bifitanye isano n'ubukungu
hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika. yego. Ariko buriya umuntu yakwibaza niba ari ibikorwa, kubera iki ibikorwa bigana hariya, wenda biterwa n'imibanire y'ibihugu. Ikindi umuntu yakwibaza, kuba agiye hariya tuzi ko mu gihe gito araza gukora ihererekanyabubasha Mushakamba. Yego. Uyu mugabo bisa nkaho bitewe n'uko batsinzwe cy'umutwe na Trump, ari gushaka ibikorwa asiga akoze kugira ngo muri iyi minsi aba avugwa, kubera ko byari byamaze nubwo Trump atararahira, bisa nkaho yamaze gusimburwa mu mitwe ya benshi. Rero ari gushaka ibyo akora. Urabona yashoje intambara muri Ukraine, nako yasutsemo amazi mu muriro ugurumana kugira ugurumane cyane, mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'ahandi. N'aha rero arabona ko gusura Afurika ni kimwe mu bintu byatuma akomeza kuvugwa uburyo mbibonamo. Ikindi arabona ko bimwe mu bikorwa bye cyangwa se ibyo yararayiye gukora cyangwa se byari mu migambi y'abademokarate bishobora kurangira abarepublikani basimbuye babiteye utwatsi byose bakarambikiraho. Akaba yahitamo kuvuga ati reka tubikore, mbikore nkifite ubushobozi, nkifite ububasha, kubera ko imyaka 4 ya Trump ni myinshi kandi rwose barabona ibyabo azabirambika ku gatebe rwose, cyangwa akabishyira muri firigo bigakonja. Yego. Reka tugane ku ngingo isoza Mushakamba. Yego. Sud Kivu aborozi baheruka gushimutwa, harimo abagaragaye bakorewe iyicarubozo Mushakamba. Icyabayeho nuko bagiye bamutwika, n'umugabo bagiye bamutwika umubiri wose, cyane cyane ku maguru, yego, no kunda, bamutwikisha umuhoro ushyushye Mushakamba, bakunda umuhoro bawushyushya ugahinduka umutuku. Yego. Yego. Ni ibintu bibabaje cyane Bwana Sentama, gusa nanone ntibitunguranye kuko FARDC n'abambari bayo bamenyereye gukorera iyicarubozo abantu, bamenyereye kubica no kuba batarishwe ni ahamana. Yego. Kuko yari wo mugambi, ariko babonye batabarijwe cyane bahitamo kubakorera iyicarubozo. Ikindi muri FARDC cyangwa muri Congo si ibitunguranye pe, ntabwo ari ibitunguranye kuba byabaho, kubera ko yaba yinuza iyi ubutegetsi bwa Kinshasa, iri carubozo si ubwa mbere rikozwe, kuko ubundi ngira ngo uribuka ibyabaye muri gereza y'Amakara, aho bari baratwikishije abantu amashanyarazi. Hariya wasanga amashanyarazi yarabuze bagahitamo gukoresha umuriro. Bwana Sentama. Yego. Mushakamba, tukivuga kuri ibintu byo muri Kivu y'Amajyepfo, hari inyandiko mbonye nonaha umuntu ayimpaye nonaha aherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Inyandiko ndagira ngo tuzayisesengure ejo. Ni inyandiko ifite umutwe ugira uti Yego. Focus sur les récents affrontements entre les FARDC et les groupes d'autodéfense Twirwaneho dans les environs de Minembwe, territoire de Fizi au Sud Kivu. Uvuga ni inkuru k'umwihariko, inkuru y'umwihariko iganisha ku mirwano iheruka guhanganisha FARDC n'itsinda ry'abasore birwanaho ryitwa Twirwaneho mu bice byegereye Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ni inyandiko iri mu Gifaransa. Umuntu ayimpaye nonaha ifite amapaje agera muri 5. Ndayigusangiza noneho ndagira ngo tuzayiganireho Mushakamba. Yego. Byiza cyane. Twagana ku musozo.
yego twagana ku musozo. Reka dushimire rero abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku kuba M23 yambuye FARDC ibice bishya byo muri Rubero, ibice FARDC yajyaga yifashisha itera mu birindiro bya M23. Ikindi twaganiriyeho ni uko Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira muri Angola vuba aha ngaha tariki 15 z'uku kwezi kwa 12. Twongeye kuganira kandi ku ngingo ivuga ku ngirwa General Guido Shimirayi, umuyobozi w'umutwe wa NDC Ndume ukorera muri biriya bice by'ahagana Pinga, bice bigana Pinga, biriya bice byahariya muri Warikare. Akaba yagaragaye yagiye gutanga icyo bita musada, ni ugukubita ingabo mu bitugu bagenzi be hariya muri Rubero, ariko bivugwa ko yaje kwiruka arahunga kuko yari agiye gufatwa. Ikindi tuganiriyeho ni ubugome burimo bukorerwa, iyicarubozo ririmo rikorerwa n'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho abaheruka gushimutwa umwe yagaragaye baramutwikishije imipanga ishyushye, akaba afite ibikomere ku nda no ku maguru no ku maboko. Ngizo rero ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Turabashimiye muri umugoroba. Twibutsa abashya kandi gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Tubibutse kandi gukanda kuri like, gukanda kuri share ngo basangize amakuru yacu bagenzi babo, banadusangize n'ibitekerezo byabo banyuze ahanditse comments, babitwandikire. Turabashimiye rero. Yari Sentama. Umugoroba mwiza kuri mwese abari badukurikiye. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama. Umugoroba mwiza ku bari badukurikiye bari mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'abandi bo mu bihugu by'Uburayi na Aziya duhuza amasaha. Kandi nanone dushimiye cyane abandi bari ku manywa hirya no hino ndetse n'abandi mu masaha y'igitondo, kuko turabizi neza ko mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye. Muhaye muronke abari mu kumanywa no mu mirimo n'abakora nijoro, abandi namwe mugubwe neza cyane. Mwakoze kubana natwe.